So hari ni kami nak pergi jalan-jalan. Kami tak ada arah tuju lagi. But kalau I nak keluar, I akan prepare all of these things yang in case kalau kita orang tak tahu nak pergi mana ke apa kan. There's gonna be snacks, ada kipas, there's a book, snacks for the kids, air, toys, whatever. Kalau siapa yang belum subscribe dulu. Sometimes we just like to spend time dekat dalam kereta tu. So duduk lama-lama dalam kereta pun macam tak kisah sangat. I can just play with the kids, I can read a book. Asalkan ada snacks, air, I'm like good to go. And duduk lama-lama dalam kereta, budak-budak duduk lama-lama kereta pun tak kisah. Sebab kita orang macam hari ni tak ada arah tuju nak pergi ke mana. So it's like, let's just be prepared. Plus seorang perempuan kalau boleh, kalau dia nak bawa satu rumah dia akan bawa satu rumah dia. Everything dia nak bawa dekat dalam bag. Jalan? Alright, let's go jalan-jalan. I have my big water. Very important. Pergi mana-mana. Selalunya I tak bawa banyak sangat barang. Satu sebab kereta tak besar sangat. Tapi sekarang, sebab the M6 is quite big. So macam I have space untuk I letak semua barang-barang ni. It feels nice untuk ada things ready bila kita perlukan. Kalau kita nak duduk lama-lama dalam kereta, in case kalau tiba-tiba jam. Kalau jam, you tak tahu nak bawa apa dalam kereta, you have snacks. Alhamdulillah, I can bring a lot of stuff now. Oh, okay. Anak tengah menangis. Oh, wait. Where should I put this? Let's go this way. Alright. Okay. Big water. Very big water. Letak sini. Bag kat sini. You know kereta BYD yang lain semua ada kawasan kat sini, tapi kat sini tak ada. I could have put my bag there, tapi it's okay. And then this. Hi. I'm so sorry. Where's your other shoe? So this bag for the snackies kita akan put kat sini. Where's your shoe? Here's your biscuit. You good to go? Alright, let's go. Your chocolate milk inside here. Wow, very hot day. Okay. So kemanakah kita hari ni? We end up just jalan-jalan dekat mall. And of course, me being not such a good vlogger, of course I lupa nak rakam. And this is a few days after that. Lepak-lepak dekat padang kota, tengok One Piece dekat dalam kereta. And then after that sahajalah berpiknik dekat kawasan padang tu bagi anak-anak lari. But of course, benda-benda macam ni akan accumulate. A lot of dust, a lot of pasir. Lagi-lagi dekat kawasan Carmat tu. Carmat yang kami guna ialah daripada Ottoman. And I got questions asked quite a lot of times, macam mana kita orang bersihkan karpet kat dalam kereta ni. So, bila kami ambil Carmat daripada Ottoman, dia memang customize betul-betul ikut kita punya bahagian bawah. So tak akan ada ruang untuk pasir-pasir tu masuk ke dalam celah-celah tu. But of course this also makes it very impossible untuk kita tarik keluar, go back keluar Carmat tu. So for us, kami akan vacuum bahagian permukaan atas tu guna vacuum biasa. And it worked out perfectly actually. Ni kami guna cordless vacuum daripada T-Gene. Battery and kuasa suction dia quite nice juga. Boleh tahan dan dia cordless. Jadi senang bila kita nak vacuum dekat dalam kereta. Sedut debu, sedut pasir. And ada juga yang tanya kalau tertumpah air macam mana dekat Carmat tu. So tak ada isu pun. Kalau tertumpah air ataupun kita orang nak cuci betul-betul bersih lah, Carmat tu memang dia tak akan serak ke dalam. Nanti just ambil kain ataupun tisu and lap sahaja permukaan ke atas tu. Dia cepat je kering. Thing I love about this Carmat, sebab bila nak pijak tu dia macam seronok nak pijak tau. Dia ada feel of a cushion dekat kaki. And as someone yang suka drive kadang-kadang tu barefoot, dia rasa sangat-sangat selesa. So that's one of the reason kita orang decide untuk pilih Ottoman punya Carmat. Kalau korang nak cari Carmat, korang boleh pergi ke Ottoman punya sales office ataupun tengok je dekat description kat bawah. I dah tolong linkkan cara nak order Ottoman punya Carmats online. Cuma saja, tak payah nak bawa keluar dia punya Carmat tu. Debu ke apa ke, kita just letak air, curah air, lap. Ataupun kalau tertumpah air pun, kita just lap macam tu je dengan kain. Seriously, recommended Ottoman punya Carmats. Siapa-siapa yang nak cari Carmats untuk kereta BYD ke kereta korang ke, Ottoman. Honestly, nak menjaga kebersihan kereta ni agaklah challenging sebab kita ada dua orang anak kecil yang of course akan makan biskut, akan tumpah. So this is very normal. Sebenarnya kami dengan cordless vacuum memang sangat best friend. Kalau ada apa-apa benda tertumpah je, kita akan vacuum terus. Senang sebab tak payah susah payah berwire lah. Yang jadi rajin sikit lah kita nak menjaga kebersihan dalam kereta sejak ada cordless vacuum. Okay, sebab dia hard. Okay, bila kita apa-apa sikit kan, ini senang kita nak cuci. Dia tak calar. Dia tak calar. Kita senang, kita vacuum je nanti. Kalau ada yang tegur tentang M6 punya hard interior, me is actually a blessing. Especially as someone yang ada family, anak-anak kecil, tengah membesar dan lasar. Bila jenis hard shell punya interior, you don't feel too precious about it. Tak ada rasa sayang sangat macam alamak, tertendang lah, cocok lah, tak apalah. And plus dia senang sangat nak bersihkan. Kami sekarang pula excited untuk pergi camping lah, pergi tepi pantai lah, bawa balik barang dan pasir yang banyak. The interior memang fit dengan kami punya lifestyle yang tak terlampau high
maintenance. Can you imagine kalau semua ni macam soft padding, and then lepas tu tiba-tiba anak mencontek. Anak dengan dia punya chocolate covered hands pegang semua interior. Ya Allah, mak akan jadi hijau. So memang kami sangat-sangat puas hati lah. Sejak pakai M6 memang kita orang banyak pergi berjalan-jalan as a family. By the way, I cannot get over how pretty these car mats. Simple, practical, yet exclusive. Gitu. Kalau vacuum kalau pakai ni sekali. Betul. Sebab kalau yang jenis kain tu, kain apa ya? Kain macam lubang-lubang tu. Macam yang lubang tu kan dulu style. Dapat trap pasir tu. Tapi okey, kita boleh angkat. Memang senang angkat keluar. Tapi macam mana pun kita akan pakai vacuum. Betul. At least yes. Dia jalan tak buat keluar ni. Yes. Thank you so much for watching. Tolong like, share and subscribe, and I'll see you in the next video. Bye.